ipit din ni zebra. Huwag mong tanggalin. To jeep jeep. Dito. Ha? Dito. Aw kanara din na Ilan ipit. na pwedeng tanggalan. Hmm. Basahon lang. Ipit. Ipit? Ipit. Hindi yan matanggal. Na matangtang ba din hindi man na matangtang? Ipit. Ha? Ipit. Now Z. Letter Z. Ipit. Ipit. Hindi lang nga matangkal, oy. Tangkal. Payong Tangkal. Payong. Umbrella. Jeep. Naku. Ha? Car. Dito. Dito. Ha? Ako. Kwaon mo. Di man na makuha. Di man makuha ng car mo. Ako. Kwaon mo? Ako. Kwaon mo? Ako. Di man na makuha. Ako. Ha? Dito. Ako ka na lagi mong kwaon. Kutsi. Ako. Oh. Leon. Asang leon? Asang leon? Oh, leon oh. Ayan oh, leon oh. Leon. Ah. Ako ka na lagi mga kutsi. Aso oh. Ipit. Ayun oh. Ipit. Ipit. Ha? Ipit. Kwaon lagi niya kutsi oh. Ipit. Picture mo na, loy. Ha? Matanggal. Payong, umbrella, Ipit. Ipit. beer. Anan, aso. Ipit. Ha? Di lagi na makuha. Dito. Dito. Ipit di man makuha na. Oo na, tanawa dili makuha. Oo na. Ipit. Ha? Ipit. Ha? Ipit. Apple. Na. Cat. C, letter C. Ipit. Oh, orange. Yay! May orange oh. Orange oh. Ipit. Hmm? Ipit. Asa man ipit? No. Ha? Ipit. Ipit. Ipit na. Magpalikar nga laruan. Ipit. Picture lang na, loy. Di mo ha. Gusto niya tanggalin taxi yung kotse oh. Ayun oh, kotse. Hindi naman yan nakadikit yan eh. Papel yan eh. Ano yan eh? Plastic. Ipit. Ipit. Ha? Ipit. 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 Ayaw! Uy! Uy! Shh! Uy! Now. Dito na ilagay Leo. Dito. A, B, C, D. Ha? Ipit. 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 Ilan na matanggal ka din na laruan. Dapat kasi di yan eh. Ginilig mo. Dapat ano lang, clean. May lain. Ito lagi patangtang niya oh. Patangtang niya ang car. Tapos itong zebra patanggal din niya oh. Nakadikit naman yan oh. Ano. Oh. Zebra yun oh. Tingnan mo. Tapos yung kotse. Ito. Yung ipatangtang ang kotse na kotse. Ipit. 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 Ay. Masa may ipit? Ipit. Ay. Ipit. Wala maguna na ipit. May gunang naon ni tanggol. Huy! Kapit ka niya, plastic lang. Ipit. Ipit. Ay. Ipit. Ipit. Wala na, di na ibisi, ipit na. Ha? Ipit. Ipit. Asa? Asa ipit, asa? Ipit. Wala maguna na, una, di wala. Na? Oh, tanawa, di ba wala? Ipit. Ha? Ipit. Ay. Asa man? Ipit. Wala maguna na ipit, oh. Ipit. Ipit. Ay. Ipit. EBC. Oy, clear na ilang mga mukha. Ipit. 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 Oh, nagalit ng aso. Nasuko ng aso. Oh, nagalit ng aso. Oh. Ipit. Ilan ka mag-amang. Aso. Wow. Ipit. Ha? Ipit.
Car lagi ang car. Naramag ko kay Karn. Ay, naunsa. Makakuan kag laing nga. Naramag ko kay laruan kuan. Pigado. Picture lang yan. Pigado. Pako lagi na coach. Dili man ko na matangtang. Di lagi na matangtang. Ay. Dili ma. Dili ma. Dili ma. Asa naman to? Asa naman to? Mago ba? Ayaw. Oh, lagi dapat Ayaw. palitan yung anak. Be, ulang ko be. Uy. Be, ulang ko be. Thank you. Now, layo now. A, B, C, D. Lagi na rin siyang una-una kay gusto niya pang tangtang una. Ay, diara. Now. Dara, oh, jeep. Car, kutsi. Jeep. Jeep. Ano yan, kabayo? Apple. Now, apple, oh. Apple? Redman? Anaday black nga apple. Ano mo, no. Di lagi na laruan. Ayan po. Di laruan na lang yung pagpalit na